Raja Bialing was very important. There and there or the palpin kalieng there. We connecting con tin lokan Nuer. We connecting con tin lokan Nuer. And lieng na jakel ko very important. That's why I'm sharing it. Ko cha jekano generated very important ka kon dial. And lieng na mandan and lat ka gwasama. Ancha nga your telephone ara mechi yot kudwara mechal ke mabodol. Changa your telephone changa jolo ni message melo ni ara cha message dume tiang chaling. Changa jolo ni message melo ni gari ka social media ka baling ba nuari. Ilare wuro mechal ke mabodol la ko de ni ka wat. Changa your telephone ara mo. Ala wo shi point mabodol ne dia ko le nga message ara mete kel ka mabodol changa your telephone. Changa jote ka message mo gor na yabi na youtube message ala dine akeno kon chet ka me cha ko lar ka cha ka roi ka commissioner kobo ni jonu yual ala ra yada ne chi alin to jonu yual ka chi bena ngara tiang cha wete le me cha rep tin te le me cha waitin changa jo wo chi cha lar ga dol ma borne kon ko kon ji mala Manyunere lo kana manyunere lo ko lo jinu te lo karama go na yebe na nyin ke je dung da wori de da ne chi alar ka chi lar jin nyan do ti an ka social media en go ba de inan ta ka walga ga ba woi walga e pat ka jinu ba ne reide akeno kon gur na yebe ne lar gari ko la lianga ji gari ke kamaling na jimo jione gari go kon Mika yene te be ka walga nyora kuira ba ko nyor kuira ka walga te ramba ko woy Ray mo cha lara rami kinga yoda ka I jene je gwanta ma bodol tin tie message mo gore ba bala Ko wo kon mo to kon ka social media communication bana roy ka jaw dien ka ne to kon ti chal ke na ka ne ko na ken Charo me cha lar lo a jaw me message ma we ka kuor Chia weka kume. Mela kume espela yo. Akano kono njune la kume. Chia kule chia jone itembe chika kume. Rieda me mila arije. Jone gadona mabona rwa ida chia jone gadona mabona la. Kan kume na dara udi ala ti. Ala party espela mayo. Kan espela entitin. Taka karait ko ken bi ko nyur ko Jinoba Sudan ko ken ka party ni Jinoba Sudan ka daraw dian Jalo da jan tok da ya Sa jo jin na loy ne jawo wajen poinde Cha counties cha ka dare mala 2018 me jen mal 2018 wona tino Correct talk Cha counties cha ka da Atema me nyur ko ka counties ko ndang wara ku kiero lo rama no gwade Tira te cha nywa Kane to te be to wona kan dorien wata yin tana kiya dorun mi gine jiran mala agor na mal account ya kobo ala free ka ye wai rodu reide a jika betin ko kane da konin be ka kan jika correct jan loda chama joba to bel wa jo bel ar gadon kanta mo ko berar ka yen chab dia la kon la chab loka tu yen na ka jube amana gwa dia la kon to kon tin wana ka wesen wal jen jawan chala na mo kene chika bijien ka walga Ika woge kume Chika joba wana ite beto ge kume Ka kume mabe wate ka chuon ko be nyur ka walga ga dore Nyiro la dore Correct Misha ador mishal ka wata jaka hit kwata duli siya no ibiya nyurtin Ugon point andor mishal ke Ibiya estate Mugwe wabarar ka kume mento wabache wali ibiya estate tomorrow Hit kwata bela wat Erum ko kondi ala gwanda yero kwizin Min bine dial wo nyurtin ko gwa me bene wat bina wata kuira bi kuma tele wa bata kuira ka bi kuma tele aji bata kuira ajen gwa mo chore chie ne de chie ka payam ni ka gwa cha sore mo cha no ngi ne to kon chal ka room le nga gwa ala room tore le nga gwa Gwa shajo me shajaling already correct very good information medeling anetung content dong lajita nuari ka look nuari ner kon shun kel ke kum kirme yadit and gwa da antin wor tande wini ken special payam
ano tene ne te kon la ngwan te gatin so chi kwa kuma amuna ga 2018 peace agreement dana cha tain amuna ga power sharing of course te ga gwada ba respect munguna ka ngute kon cha ta nyanu brahma te ka candidate chirmanan challenge me but at this moment to kor ngwan te gatin ko gor kir me yadi gor jeno dere goto ngwan kan dere ka control ala ne me territorial controlling me te ka kir me yadi de amlat kano bi date asas video but quickkel bi SPLIO but quickkel mangain mandanan to kuma kirma yadi ta ku kana manipulate melat kan kele manipulation lo ngar kan ka win not right now they kala no chana agree ban let kel but in the end of the day can kor be kana to dia cha ngani ke 2024 then ko dia talk to right now la kana we are la no ene me to ga SPLIO no to ga kan point kan de ne assess PDF de kon for example de kon chu je ka jana gen 2025 ko re to kana sa mi ko la dakrai wan tam right kon do kwide medan kon kan jang de ete disarmament mo walat no ende cha Johnson me cha Johnson kwan la Ramadan la disarmament ke Ramadan la kwer ko ba maj ba ko tul ken ne ko ne cha la ko bi kan maj bi kan go tul ke de ne te kan integrated ke kan mat ke de ne assess PDF shit ke de chal ka gwele force even abushok force abushok edung jane agwele ke dung ted kene de tine de kan mat ke dine assess PDF alwanga de ente ke kama ko de kan wode kan me ken de kan go ke special Nuer wayame so again you yende ne de ti like they use manipulation kene de kon ente ke kum kirmi had mi galar no binete gwasame melat ke je kume e bu kume to gwadam and SPLIO kume already anyok tin kono ku kono dier kwide ata dana shi kan territory ni tin la village ni tin kono no te tin kan ka occupy shin mangai kono ka ku ko chine ti kan bu shon kel ke kume SPLIO that is the reason so mo wa ka jago bu tin wena mo ngai ma dana bu to lakan alakim ya dit pege ke order nana chitu mi shi look den be jo you know cha dier ko anga liu ngoliu cha dier ke je men go ra ko maintain o jen bere men ka power unless you kon di altike ngin murungono kir chi gwan mala den na jen changa danan bune di albukan ngai jen obi malbeben ban mete gade mo to ko la kok wi liu ka shot kir mi yadit ayen wara wa joj gwadan tigeten wara wa control ngin je no bere ar lora bang ka stele duo mi mo me bae ke je so men bia nang genene GSS PDF, they are not for peace, right? They are manipulating people to control them. Kogor kan obu na bukan kokok. So the example dia ni ngai jetem cha kwar dit kan ya kok cha general kan ya kok everywhere kan all countries tin wer tan cha control nga kir mi yadit. So kir dier jen ke kuje mi ko kana jongle kana ja control kelu. So again we get right now they are trying to do that. Medan jene kuyen Dr. Guy Kokolu ka ko bekeje just to manipulate people and control them so it should backfire chimishane ne jen ko te ko chi to ka jongle bana jen ka akobo so jen na to mo ene bi ataga mal ngai ne gwante ara ngai ne jen wa ngam shung ko kon kel